Vapondo avo va munna na va mufumakadzi bava ko poma kwa malugana o tsadzi kheveledza mudagasi hu pfala ri vho dongalangala vhukati ha luhuhi na fulana mahola ṱhoḓiso dza mapholisa dzo ḓo livhisa kha u fara vhahumbulela vhaṱanu hu pfumuwa vhahumbulela o ḓo sumbedza mapholisa hone zwitumbu zwa vha hone fhaḽa ha Rathidili na Gogobole. Sangwana vhavhili hanefha Gogobole ndi khou pfa mafhungo haya nda a wana tsini na bulasi yanga hafha a uri ho waniwa marambo muthu o vhulaiwaho ṅwaha u fhelaho nga July a fhisiwa a dzhenisiwa mulindini tsini na bulasi yanga nga mutukana muṱuku nga maanḓa. Asi mafhungo ene a khou funa uri a takadze riṋe sa community, a takadze riṋe sa vhadzulapo vha shango heḽi ḽa ngeno. Ri khou pfa ro kwamea nga maanḓa nga mafhungo haya asi mafhungo o no takadza na luthihi kha vhana ende hana na pfunzo na nthihi kha lushaka. Vha musanda vha Gogobole vha ri vha sa humbula uri tshigwada itsho tshi khou vhulaya vhathu. Musi ava vhathanga vha tshi vho bvela vha tshi amba heḽi fhungo community ya ḽi takalela uri ri ḓo awela nṋe na nṋe ndo ngawedza u mvusa vhusiku ndo no vha mualuwa lune uri ndi vuwe vhusiku ndi tshi khou tshimbilela mafhungo a vhugevhenga na nṋe ndi kha risk khulwane nga maanḓa. Community ya tendelana navho u tendelana navho fhaḽa zwa sumbedza uri shango nga ngoho ḽi khou thoma u fhungudza mini vhugevhenga he ra vha ri tshi khou vhu vhona ra vha dzhia sa vhathu vha vhukuma. Vhahumbulela vho hweswa milandu yo haedza na u vhulaha. Investigators attached to the Vembe True Task team and the detectives at Makado arrested 5 suspects in connection with the alleged kidnapping and murder of 2 people, a man and a woman, whose bodies were found buried in shallow graves under Chirabusiko and the Makado policing areas. The suspects are facing charges of murder and kidnapping, as well as possession of unlicensed firearm and ammunition. Vahumbulela vha ḓo ḓivhonadza khothe magistrate ya Chirabusiko matshelo. Lutando Bobole, SABC News, Gogobole.